Kunjalo madoda. Hayi besidlulela nje kodwa singena ngayindlela yakhona kodwa ngeke sisho namhlanje ukuthi kulukudu yazi sebebaningi bafethu sebesho ukulukudu sebebaningi senibaningi nisho ukulukudu angenako lo muntu othanda ukuthi enye into elokhu eyishare nje nabantu into engiyikhipha ngomlo bese lokhu ngishare izinto eziningi ezenza ukuthi uma ngikhuluma ngiqale ngazo ngikho ezimpini mina bogogo lomkhulu ngiyahlulisa nje ukuthi le ndoda isatholakala la TLB umfana omncane umthando wamadlozi nelakho nyalithanda bokungibuze kwabaningi ukuthi lo mfana kodwa ngempela uyazenza nezinto kodwa abanye ke bayosho bejayi uyasebenza lo mbhemu sebathi abanye ke kusesibhedlela la bethi abanye uyawufika lapha ungayitshela ukuthi uzosizakala ufika uncengwe idlozi kuthiwe cha akasizwe phela akasizakale asimlekelele ngoba usehambe wazi kanjani na wazi wafika bogogo lomkhulu khona bengifisa ukudlulisa kubalandeli nabathandi bakamkhulu uKhoza bathi udokotela iTLB umenzo wezinto zenzeke okuphume ngomlomo wami ngakhipha ngathi cha ngicela kube njalo ngicela ngempela izinto zakho zilunge ngiyangifisa ukuthi ngempela umuntu akasizakale yabo ongasizakali ngithinta ngikhona iselfoni yami ingakho ungathanda ukuthi ngibe nomuntu ozobamba ingcingo zami uma ngabe kukhulunywa ngani na ngobunyanga ngiyangithanda ukuthi ucingo lubanjwe yimina wonke ama cellphones manje nginenamba manje enye enginithulele yona eUvodacom ngizonibhalela yona futhi la kunabantu othola ukuthi bakude umthothi mhlawumbe umuntu kodwa oseThekwini singathanda ukuthi sibenzele akafike simenzele kunomuntu othothi izinto zakhe zixake ngalendlela akwenzeki lutho kuningi ngoba bafowethu awukwazi ukuyeka umuthi impilo yethu ilungiswa ngomuthi impilo nje yethu bafowethu imiswe esisekelweni somuthi okunake ngisho kuthiwa ingane ayizwa kuyakuthola leyo ngane yenziwe njalo fanele ithi thwansu ngani phela ngoswazi umuthi lo kusuke welashwa lapho ukuthi awukuthi uma kwenzeka into bese uyakhumbula ukuthi phela ngizoshawa ngizothinteka isikhumba mina ngizwani ke nokushawa ingakho ngingashayi nje uyabo bafethu umsebenzi wala ekhaya usukhule ngelinye izinga engithanda ukubonga kakhulu ethongweni elangena kwabadala bangena
banginika amandla ukuthi cha nakho nanakho nanakho kufanele ukwenza. Ukuchaza nje kafushane, umsebenzi wami bekuphoqa ukuthi ngenze umsebenzi wobugedla. Ngazenza-ke izinto zakhona zobugedla ngayiqeda. Ngisebenza nje ngivela kubantu ngikhuluma ngani na, ngisiza abantu kakhulu ngobugedla ngoba ubugedla kukwenza ukuthi wazi ini na imithi ngalendlela ejulile, uyabona. Ngajula-ke ngemithi ngahamba futhi ngiyana kwabanye abantu bangifundisa imithi, ngafunda izinto eziningi zemithi ngoba besithinta ini na ubugedla ukuthi ngibe ugedla. Ngokukhula futhi ngumuntu osondelanayo kakhulu nabantu ebebenjani na ebebelapha, kodwa akekho umuntu ebelapha ekhaya. Kodwa bengikwazi ukuthi mina uma ngifike kumuntu olaphayo ethi hayi angikufundisi ukuhlanganisa izinto, benginaleyo nhlahla. Into yami ngibisho ukuthi kuzohamba kuhambe ithinte ini na ukuthi ngiqale ngokulungisa ini na ubugedla. Kwase kuhlatshilwane zakhona-ke kuhlatshwa isilwane-ke kakhulukazi kunesilwane nje esihlatshwe ekhaya ngonyaka odlule, lapho khona bekuthiwa khona ngempela ake kuphakameke manje-ke ubugedla-ke manje kuwena. Kuhambe kwahamba-ke kwafika isikhathi sokuthi kumele kube nezinto engizenzayo eziphakamisa ithunywa. Uma kuphakama ithunywa mangabe bese kuba umuntu engathi ngingaze kuphakama into ehlolayo kumina. Iphakame ngamandla-ke into kumina ethinta ukuhlola kangangokuthi bengeke ngithi umuntu akangifonele. Yabo, angifuni ukuyigcizelela leyo ukuthi ngiyakwazi ukuhlolela umuntu efonini, kodwa khona siyakwenza ukuhlolela umuntu njengamanje kuphina efonini. Bengeke ngithi ngifoneleni, bengibahlolela abanye efonini mangithi fona. Uthi uWhatsApp unguWhatsApp bese ngithi ngifonela. Njengamanje akasese sekuzoba bancane abantu abanjani na abangu-WhatsApp-hayo. Iningi lenu ngiyazi ukuthi senizohla ngokungifonela ngoba ngithe sengikhuluma ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngihlole kuphi na efonini. Uthuthukile umsebenzi wami, ithongo nehlozi nomveli nqangi bawubambile belokhu bewubambe njalo ngokuthi nami ngangingazethembi mhla kuqala ukuthi kuhlatshwe isilwane sokuthi cha ake ngisebenze-ke manje. Ake ngikwazi ukusebenza ngibe nendawo ezinzile eqoqekile yani na yokusebenza, ngingaveli umuntu umethe unenkinga ngivele ngihambe ngimhlanganisele sihlangane noma yikuphi ngimnikeze noma ngimtshela ukuthi hayi awuthole lokhu nalokhu nalokhu. Yaqala-ke lento-ke manje-ke yaba ndawonye, yaqoqeleka ndawonye. Uma ungakasihlabi isilwane, iy'lwane ziyahlukahlukana-ke kuya ngeziko ukuthi wena ubani okulungiselayo. Indlela esilungiselwe ngayo sizinyanga igaba negaba esihamba ngazo sizinyanga step by step ngeke kuze kufane bogogo nomkhulu, akufani. Uyabo, ingakho uthola ukuthi abanye bathi ukuthi akusebenzi isigubhu, asisebenzi isigubhu udoti, hey ukuthi hey. Hawu kahleni munye khuluma ukuthi hey izangoma ziningi inyanga eziningi, nginifezelile umfoko kaMthetho. Baningi-ke abanye ngibabonayo ukuthi banesasasa lokuthi ngibaveze ikakhulukazi nje emhlabeni wonke ukuthi bethi hey awusishuthe, uyabo. Ngoba ngizoke nginivezele mina inyanga uthola ukuthi ayi-WhatsApp, thothi uma ngabe uya kuyona ifoni yayo ayidonsi kufanele uhambe uzofika khona, uyabo. Umsebenzi wami-ke ukhule kakhulu bafethu ukwelinye izinga, ngiyafisa futhi ukuthi ukhule ngamanye amandla kunalawa okhula ngawo noma usukhule ngawo njengamanje, uyabo. La ekhaya siyakwazi ukwenza izinto eziningi, siyakwazi ukuqala ekuhloleni sikhuphuke nawe ngoba umsebenzi wedlozi ngiyantshela umuntu oyinyanga uyawulinda uyikhulumele. Kubalulekile ukulinda, ungajaha ugijimela ukuthi ufuna ukuba rich. Ingakho uma ngabe ngikwenzela into ngiyangithi hamba uyophithizela, uma ngikuphakamisa ngikuphakamisela ikhona ukuthi mina ucanga ukuthi uzofika uhlale nje.
fika ukhuthale kakhulu kunakuqala ulekelele lokhu lento engikuphakamise ngayo iyamthanda into engikuphakamisa mina iyamthanda umuntu ofike ekhuthale engalali sebenza ubusuku nemini uyabo awulali nibona kunabantu othola ukuthi bafront ngezinto ezithile abalali uthola ukuthi umuntu unamabhizinisi aziwayo kodwa behind yena kunabantu abamshushumbisela idakamizwa niyabazi labo bantu abakanjalo niphila nabo niyabazi uyabo ngoba nina unento aphakanyiswe ngayo umuntu uthi uphilwa naye kanti unabantu nje wazi kahle ukuthi no mina kahle kahle eceleni nginabo abantu bamabathile abawu5 mina ngumphathi wabantu abazinkabi mina ngivele ngithumela umuntu ngithi hamba ungishayela usibanibani kodwa imali ingene kuyena kunabantu abayiphilela kodwa uyaphithizelwa uhambe ecinga elokho eyithola nje imali zokwenza njalo zokuthi ephile uyabo phithizela ngiyangitshela into eyodwa mina ngithi nyakaza ke manje uhambe wonke umhlaba uyabo umsebenzi uke wala ekhaya kulokhu uya nje ngokuya ke uphakama bafowethu bogogo nomkhulu kunento engiyenzela abantu kakhulukazi lo muntu othola ukuthi ukude uyafuna inina ukukhanya ufuna ukuthi kukhanye kunezinto engikwazi ukukuposela zona zifike kuwe uyisebenzise ezokugeza ugeze wena ungithengela nje indwangu emhlophe uthenga amaqanda awu6 uthenga amakhandlela awu7 indwangu emhlophe amaqanda awu6 amakhandlela awu7 ngesikhathi seyifikile lezi zinto kuwena uyageza ngizokutshela ukuthi lokhu kufaka amaqanda lokhu kufake lokhu ngingalushiyi ubisi olu1 liter ngoba kumele ube nanobisi lapho olu1 liter bese ngiyakutshela ukuthi lo muthi lo ufaka amaqanda awu6 lo faka lelo liter lobisi ugeze bese uyaqhubeka ke nezinsuku zakhe ezo7 ezinye mhlawumbe amaqanda usuwasebenzisile nobisi waqeda bese uqhubeka nesinye staff musuqedile bese uyangitshela hayi mkhulu ke sengiqedileke lo 7 days wami ngingenza lezi zinto lezi ngigeza kanje kulolu suku luka8 lolu luka8 umuntu okude engeke ngithi akenze leyo nto leyo lo msebenzi lo kulolu suku ke luka8 sesiyakwazi ke manje ukuthi ke sikwenzele ilati singapha esigodlweni kusho ukuthi lokhu sengiyeke ngikutshela bese ngibhala igama lakho phansi ngibhale ukuthi ukuphi mhlawumbe use Cape Town noma use Swaziland noma use uphesheya bese ngibhala igama lakho kunethikithi lakhona la ekhaya ngeke ngize ngiliveze ngoba baningi abasebenza benze njani nabekopele ithikithi lokukhanya leli engilenzayo umuntu bengakho ngeke ngithi ngifonela ngoba awazi ukuthi kuzokwenzakalani njengoba ngizobe ngikhuluma nawe efonini uyabona awazi ukuthi kuzokwehla muphi umoya mangabe sesiqala sikhuluma nawe uyabona ngiyazi ukuthi ngoba nithanda lento yokuhlolelwa online senizongifonela nisezoku WhatsApp senizohlezi nine airtime kodwa umthetho wami vele ubunjalo ukuthi ngifonela namanje siyaqhubeka futhi siyafonelana khona Nkosi yami bevele bebabaze beshiye kanjalo bengaphindi bebuye kumina mangithe usuyongifonela akunankinga vele khona phela abazigebengu vele othola ukuthi ufuna ukuthatha lezi zinto le conversation esixoxe ngayo ehambe inameke kulabo abantu abayibiza ngezitha zami nginabantu vele ngibakhona abantu abayibiza ngezitha zami kodwa nginendaba nawo leli thikithi ke lokukhanya uma ke sesikwenzelile ukuthi useKapa useGoli ukuphi bese siyagcwalisa leli thikithi lakho silibeke la elatini la ekhaya na uma sithe ngo8 siyafonelana ngo8 khanyisa ke amakhandlela akha u8 okay sengiwakhanyisile mkhulu nami ngapha sengiyawakhanyisa amakhandlela akho sengiyakutshela ukuthi ke njengamanje ke sengilikhanyisile ilati lakho cela yonke into kulelo lati wena ongapho wena olapho cela noma lento lena bogogo nomkhulu engiyenza bengivele ngisebenza kanjalo umsebenzi wami
zingakahlatshwa izilwane bengifonele ngisho na umuntu engingamazi ethi yazi ngeke ngezwe ngomuntu othile emsebenzini ethi ukwazile ukuthi umenzele ilati nani nani umuntu ethola ukuthi umuntu izinto zakhe seyihamba kahle umuntu nokuthi sekwenzeke lokhu nalokhu nalokhu kuyena. Njengamanje-ke uthola ukuthi ngaleso sikhathi abangikhokheli ngithi hhayi asikwenzeni yabo bengangikhokhelile ingekho inkanyiso kangukuthi kukhona abantu nje ngempela ukubahambela kahle yabo. Angikhali-ke kodwa ngoba umuntu unjani na ngibasizi njengamanje-ke usuyakukhokhela njengamanje. Wena uyawulungisa izinto zami ungifakele ukwenzeke ungapho-ke sikwenzele bese ngiyakutshela nami-ke ngapha mina-ke ngiyaphahla-ke ngapha ngokuthi uthi abanye abantu abakwazi ukushisa impepho lapha abasuke bekhona mina bese ngiyaphahla-ke ngapha ngikulungisela izinto zakho ngane na ngempepho sengiyakutshela leli lati-ke lizolala livutha ngisho nabantu abawu5 ngiyakwaba u10 ngiyabakwazi ukubenzela ngithi okay ngesikhathi esithile sibanibani nawe isikhathi esithile uma senginenza sengiyazi ukuthi mina ngiqala ngosibanibani ngimbekela ithikithi lakhe la uyabo ngimekenzela ithikithi lakhe lokukhanya ukuthi lento lena esisuke sikwenzela yona ngempela kufuneka ukuthi ungitshele ukuthi hayi kukhona ushintsho olubonayo lana la uyabo. Kuningi-ke benginethulela lowo msebenzi nje ukuthi lapha ekhaya bakwethu siyakwazi ukuthi sikulekelele ukuyo leyo ndawo osuke ukuyo. Ngithi mina thenga lezi zinto nje amakhandlela awu7 amhlophe, indwangu emhlophe, amaqanda awu6 nobisi. Ngiphosa izinto akuphuthunywa akujahwa ngikuposela izinto lezi zinto kufanele uyisebenzise kakhulukazi emaqandeni nobisi. Ugeze ngakho bese uqhubeka nensuku eziwu7 emva kwalokho wenza njani na lolu luka8 sesenza-ke ilati sesenza-ke leli thikithi sesibhala leli thikithi leli sesiyakutshela hayi ithikithi lakho-ke lihambe kahle sesilenzile. Kusetshenzwa-ke ngaleyo ndlela lapha ekhaya kakhulukazi umuntu okude usuke ethi ngisazokwenza indlela yokuthi ngikubone njengamanje izinto zami ngiyafisa ukuthi isheshe ibambeke uyabo. Siyakwazi ukuthi sikwenzele ngoba besikwazi siyakwazi ukuthi sikwenzele la ekhaya thina inkonzo yebani ngake ngayiveza ngoba ibani ngiyakholwa bengumuntu okholelwa kakhulu ezibanini kodwa into yami ibimingani ngokuthi nginani na nginobugedla kodwa futhi manje bese kuphakama izinto ezithi namagobonga angawaqedeli lokhu ngiqedela nje kancane umsebenzi uyayikhulumela. Ingakho uma sikusiza sithi iba nenhlahla inhlahla yikhulumele kumuntu egazini uyabo. Ningixolele bantu bakithi waye enyangeni ngoba uyibonile ubukhazikhazi inobucwebecwebe waya kuyo kwabheda wezwa ngenyanga yangaphandle izinto zakho anamanje azikalungi. Waye enyangeni encane nayo wafika wakhokha kwangalunga. Waye enyangeni endala okuthiwa lena-ke ivela kuwo wonke ama-platforms akhona kuhamba izinto zayo ngathi waya kuyo kwafika wezwa kuthiwa kukhona osebenza ngamanzi ongasebenzi ngayigubhu waya kuye izinto zakho azilungi. Nkosi yami ungalilahli ithemba ungalilahla. Uma uke walahla ithemba ulwa izimpi ufana nomuntu kunensizwa engiyithandayo lapha ku TikTok ithi indoda if igijima indoda ibulawa amabutho. Ngiyayithanda le nsizwa ku TikTok wayo indoda ibulawa amabutho. Uma ngabe umuntu uthi wena usiyalahla ithemba izinto zakhe ayilungi once nje wahlala phansi isikweletu sendoda ukuthi uma iwile kufanele ifuke. Isikweletu esikhulu leso ukungawa noma yinini ukuvuka kuthatha isikhathi ngisho ngathi uhambile wakhokha 100,000 kodwa ekugcineni kufanele uvuke lobo 100,000 wabakhokha lama million wakhokha wakhokhela izinyanga kufanele ebuye ngelinye ilanga.
ngoba iy'ngane zakho zosho zithi ubaba isiphukuphuku, umama isiphukuphuku, wayepha abantu iy'mali. Isikweletu esikhulu leso emhlabeni. Ukuwa ungawa noma yinini, siyakwazi ukuwa thina. Ukukhuluma nathi uma ukhuluma ngokuwa, fika ihlozi lathi cha lutho, vuka manje, savuka. Siyakwazi ukulahlekelwa ama-cellphone S22 plus, yayibizwa 22,000 yangilahlekela. Uyabo, ngiyakwazi ukulahlekelwa imali emotweni, imali above 10,000 ilahleke. Ihlozi lilala ishwaqashwaqa nje, uyabo. Nenhlahla angiyena umuntu ebehambe ekhokhe enyangeni. Yabo, angiyena umuntu obehambe ekhokhe enyangeni. Ingakho ngisebenza kanje. Angifuni ukusho ukuthi ngisebenza kanjani. Ingakho ngiyabantu ngibasize ngalendlela engibasiza ngayo. Ingakho nginisiza ngalendlela enginisiza ngayo. Uhambe nawe ube right, ungibone phela uma usu right. Kodwa hayi ukuthi ngizokwenzela yonke into mahhala. Kodwa mina nango 3 rand ngiyakugeza, uhambe uzilunga izinto zakho. Ngisho uphethe ishumi mina kuyafika into ethi mgeze lo muntu, zilunge izinto zakhe. Kuyothi ngesikade swakhohlwa ukuthi wawugezela ekhaya, bese ikhala. Kodwa engikushoyo, indoda ifika igijima, indoda ifele ezandleni zamabutho. Indoda, uyabo, indoda ifele ezandleni zamabutho. Awukwazi ukufulahle ithemba. Niyabazi abantu bangasemakini ababe rich njengamanje bacela ihlanu kunina. Isekelo somuthi asibangabikho. Niyabazi labo bantu niphila nabo, niyababuka na ku TV bethi I blew it. Abanalutho. Angikhulumi ke mina bafethu kakhulu, angiyona lenyanga ekhuluma kakhulu. Ufuna umuntu efike sibone ukuthi kwenzakalani bese siyamsiza ngalokho esimsiza ngakho. Ngifuna sikuphakamise ngemvu, siyaphakamisa ngemvu. Baningi engisazoke nje ngikhulume nabo efonini ngoba ngeke ngithanda ukuveza umuntu ukuthi nange ngimsizile, beyikhulumele bona, uyabo. Thokozani ke bogogo nomkhulu, nginifisela nje ukukhanya. Ukukhanya siyanenzela, siyonenzela lapha ekhaya. Nalapho kumnyama khona kuyoze kukhanye. Thokozani ke bogogo nomkhulu.